Bivša izvršna direktorka kompanije Zavala Invest Natalija Panina je u pisanoj izjavi za portal Analitika demantovala sve optužbe u vezi sa aferom Zavala. Ona je objasnila da ne želi da bude žrtveno jagnje u ovom slučaju, da nije pobjegla iz Crne Gore, već da je zbog liječenja trenutno u Rusiji. Panina navodi da je o tome informisala i sud u Kotoru. U pisanoj izjavi za portal Analitika bivša izvršna direktorka kompanije Zavala Invest Natalija Panina tvrdi da nije kriva za djela koje joj se pripisuju u krivičnoj prijavi u slučaju Zavala. Ona je odbacila optužbe da je učestvovala u nelegalnoj gradnji na Zavali i da je oštetila budžet Crne Gore za oko 1.000.000 eura. Kada sam došla da radim u firmu, plac na Zavali već je bio kupljen i u toku su bili radovi na raščišćavanju terena. Ipak, mnogi pokušavaju da moje ime povežu sa početkom nelegalne kupovine i gradnje na Zavali. Ja sam već dala izjavu sudu i ponovit ću je. Na dužnost izvršnog direktora Zavale Invest sam postavljena od strane Vječeslava Leibmana, direktora kompanije Mirex Balkan. Moja dužnost je bila da budem pomoćnik direktora Leibmana. Morala sam da ispunjavam sve njegove naredbe. Panina tvrdi da nije pobjegla iz Crne Gore. Ne želim da budem žrtveno jagnje. Ja sam spremna za svaku saradnju sa crnogorskim pravosuđem, ali iz zdravstvenih razloga trenutno ne mogu doći u Crnu Goru. Otišla sam u Rusiju na liječenje, mnogo prije skandala u vezi sa hapšenjem gradonačelnika Budve. O svom odlasku ja sam upoznala sud u Kotoru. Mislim da su sve tvrdnje da sam se sakrila i pobjegla zaista neprikladne. Ako sam nekom trebala, ako je bilo neophodna moja izjava, mogli su da me kontaktiraju na telefon na koji sam uvijek dostupna. Ona objašnjava da su sve finansijske odluke bile u isključivoj nadležnosti direktora kompanije Mirex Balkan Vječeslava Leibmana. Ako je Leibman dao nalog da se plati neka usluga, to se i platilo. Ako je rekao ne, onda niko ništa nije mogao da uradi. Što se tiče izgradnje objekata, ona su bila pod nadzorom izvršnog direktora Astra Montenegro Slavka Miljkovića. Nijedan od ugovora o gradnji nije mogao da prođe i šta više, nije mogao biti potpisan bez njegove saglasnosti, a zatim bez odobrenja Leibmana. Panina tvrdi da nije bila uključena u koordinaciju saradnje kompanije Zavala Invest sa lokalnim vlastima Budve, bankama i nadležnim ministarstvom uređenja prostora. Leibman i Miljković su se lično bavili ovim pitanjima. Tjučenko, kao glavni finansijski službenik koji nadgleda projekat, je vodio pregovore o kreditu, a ja sam stavljala potpis kada je sve bilo dogovoreno. Plaćanja firmama su se sprovodila putem online bankarstva, a sve kartice za plaćanje su bile kod Tjučenka. Panina navodi da je Leibman bio potpuno ubijeđen da bilo koja od njegovih aktivnosti neće izazvati nikakve negativne efekte. Više puta sam upozoravala direktora Leibmana da će nastati problemi ako njegovi postupci budu ishitreni i nepromišljeni, naročito u pitanjima pravnih stvari, oporezivanja i izgradnje. Reakcija na moje komentare od gospodina Leibmana je uvijek bila ista. Govorio je da nijesam upoznata sa situacijom, da će on riješiti sve. Ona navodi da zbog otkaza nije ni mogla da bude upućena u aktivnosti kompanije. Razriješena sam dužnosti direktora Zavale Investa nalogom Leibmana, ali neophodne promjene u registru privrednog suda nijesu bile urađene. Šta više, nakon otpuštanja iz firme i odrađenog otkaznog roka 18. jula, nijesam imala pristup kompaniji. Dakle, nijesam mogla ni potpisati bilo kakav dokument ili staviti pečat firme. Bivša direktorka kaže da je mreža za afirmaciju nevladinog sektora prilikom crtanja šeme u slučaju Zavala napravila grešku u šematskoj vezi između crnogorskih i ruskih investitora. Ja sam pomogla u otvaranju kompanije Balkan Rif i bila ovlašćeno lice kao pravnik koji je pomogao da se otvori firma. Žao mi je, ali u Crnoj Gori se na taj način otvaraju mnoge kompanije koje se zatim prepuštaju stvarnim vlasnicima. Poslije otvaranja kompanija je predata Rusima. Panina tvrdi da ne poznaje Svetozara Marovića. U šemi Mansa vidim da kroz moje ime ide veza sa gospodinom Svetozarom Marovićem. To je potpuna besmislica. Ona se ipak nada u nepristrasnost crnogorskog pravosuđa. Nadam se da će ovo pitanje uskoro biti riješeno i da će sud saznati ko je kriv i zašto, a da će kazna biti određena stvarnom krivcu, a ne za one koji su pri ruci, pošto sam shvatila da je sudu Crne Gore mnogo lakše da ulovi nekog ko će biti žrtveno jagnje, umjesto da traže po cijelom svijetu Leibmana, Tjučenka i Miljkovića.